Prvorođeni je nedavno rekao: neću da izvodim policajce da im ne bi davali cveće na ulici kao ranije. Teo je da kaže da ne želi da mu pripitomljavamo policajce, jer tako bivši, a i sadašnji huligan vidi policajce kao kerove. Njemu trebaju besni i ljuti. Žao mi je, prvorođeni, mi nećemo pripitomljavati policiju, jer su to ljudi koji nas štite i ljudi koje mi plaćamo, a nećemo ni RTS da gađamo jajima, jer je to naš javni servis koji mi plaćamo. A koji si ti kidnapovao kao i sve ostalo u ovoj zemlji. Aleksandre Vučiću, ovo je kraj. Izvršio si svoj blitzkrieg, svoj atak na kapital, resurse i pamet ovog naroda. Uspeo si. Mora se priznati, vrhunski si obavio posao. Koristio si naš novac, koristio si naš nedostatak hrabrosti i spremnosti da se odupremo tvojoj hajdučiji i tvojoj bahatosti. Silovao si i ucenio kompletno stanovništvo. Silovao si svojim konferencijama za štampu, redovnim, vanrednim, pretećim, ponižavajućim. Silovao si vađenjem dece iz smetova, rušenjem Savamale, Er Srbijom, padom helikoptera, kupovinom Kopernikusa i ova noć je prekratka. Ova noć je prekratka da se pobroje sva tvoja nedela koja ni u najluđim snovima jedan narod ne bi smeo da istrpi. Suspendovao si pravo i pravdu i pogazio i pogasio sve institucije. Rešio si da budeš i institucija i zakon i pravda. Zapušio si nam protok energije, ljubavi i radosti. Zaigrao si se, Aleksandre. Zaboravio si da si ti naš službenik, da te mi plaćamo. A mi želimo da plaćamo neko ko ume da sprovede da u ovako plodnoj zemlji nema gladnih u 21. veku. Ne plaćamo te da nas vređaš i ponižavaš, da nas nazivaš bagrom i ološem. Ne plaćamo te da budeš i sudija, i novinar, i advokat, i inspektor, i selektor, i akušer, i babica. Zaustavio si nam život na neodređeno vreme i promovisao mučenje i patnju kao period između kolevke i groba. Vidiš, to za nas nije život. Sada je tome došao kraj. Ovaj narod ovde i ovaj narod koji izlazi širom Srbije rešio je da ti kaže da odeš. Rešio je da ne pristane da okonča svoj pakleni cilj i zavadiš nas slobodne i one jadne sedmičem ucenjene. Rešio je da ti ne dozvoli da nas svojim polupravnicima, poluekonomistima, poluinženjerima upropastiš i to malo što nisi do sada. A ostalo je malo toga, jer ti bi nakonj pokvario kad bi ti dali da se poigraš. I zato se nama žuri. Nemoj da misliš da su zahtevi koji su postavljani ovde besmisleni i da su u rangu mangupa koji pozovu lift pa pobegnu. To je samo bio put
da se ljudi koji su bili nezainteresovani i obeshrabreni podsete na zlodela koja si napravio tokom svoje autokratsko-diktatorske vladavine. Jedini i pravi cilj si ti. Cilj si ti i tvoja svita koja mora da ode dok još nije kasno. Zato te prozivamo i pozivamo da abdiciraš kralju svega što ti padne na pamet. Abdiciraj samokrunisani i imat ćeš olakšavajuće okolnosti. Objasni svojim dvorjanima da i oni polože oružje i da podlože svoje lažne diplome. Ništa im se neće desiti, osim lustracije. Mora tako, mora da se više nikad nikom ne padne na pamet da se iživljava i pljačka sopstveno stanovništvo. A za nas ne brini. Mi imamo još samo par zadataka da ispunimo i oni su pri kraju. A to je da objasnimo tvojim glasačima, živim naravno, šta si sve uradio sa njihovim novcem i njihovim životima. Da završimo formiranje političkog tela protesta. Da ubedimo sve političke partije da napuste institucije u kojima ima tvojih hajduka. Apsolutno sve. Ni u kućnom savetu ne smiju da budu zajedno. Jer vi, gospodo, niste partija. Vi ste organizovano kriminalno interesno udruženje čija ideologija je pljačka bez maske i ništa više. I naš poslednji cilj je da istrajemo u svemu ovome i da idemo do kraja. Do blokada, do kordona, do neplaćanja svega i svačega i totalne građanske neposlušnosti. Odnosno, do konačnog cilja, a to si ti, Aleksandre, koji ćeš biti zapamćen u istoriji kao diktator. Od toga te nikad niko ne može abolirati. Spasiba za družbu.